Paciente ne asutata ia posto administrativo passabe ikusi ia lorong ronulu resinen bulan Desember tinangkotu hakotu is domingo horsei ia Hospital Nasional Guido Veladares. Au mudar matibiannya maun memikirkannya alin-alin mati dari kusi. Itu punya kronologi iha 26 Desember 2023 khotbah matibian kontesa asutata ya kusi. Momento ini bahas asutata masih kita sedang katenan sa Camila amen sedang kurang informasi karena babe virusnya iha asu. Ya tempo na ba matibian asutata yang liman los soreng los. Camila hutoto depois Camila hutoto fate na ba matibian hatu loriba fasilidade ne be basic hatu halo tratamento atau atendimento ne matibian atanan sene usik ba kari kida ne maromak dia namu destino mato idane la problema. Jadi hoy de rajau ni dane ansa Camila mas labelo kerja tambahin ini di jambas. Hoy dane laiha sinal ida tumoras. Aku si 2023 to om di Janobi tersa khotbah makin sinti isin manas nak dedar itu plus moras itu plus kaporok mas moras. To han be diak mebe tolang hemu bene lagi. Hoy dane nya konsege teleponnya hawa halor sahun pas tersa kuarta loriba hospital. Ekusi